Kubor nakaslem jong unongsan hima. Kehenyo Trap Integrated Territorial Organization mentakasngi kekat praterik unaiwing arajar arpusau kadalit ban budin yang kedor khas kepala IT dekat seng kehenyo trik unaiwing arajar arpusau ha menteri badai pej yang katanat boarding u Abu Tahir Mondal haga bedai bakajing dawan katanat bakan jinyerap lani ke subsidi yang kijing sale by boarding nega benta ki pajba ki pendon kam boarding kat kum kikindon jongka ain ke ri India arajar arpulai. Hadin kejing penmi hukum ke batmai ha kebede ba kejing sale ke by boarding di kipat ba ke jela pada penmi di Mahalia State Electricity Regulatory Commission Shillong ha ka arpusau tri gurisau arajar arpusau ne ke bentau senam arajar arpusan kalabu pan terikam nadu ke siterik uyayong arajar arpusau ha ka kipat ba kin hab ban wan sale biang ni ke by boarding jongki nadu ke siterik uyayong arajar arpusau pat ke bakam kongsan kalong bakate ka tenat ka batharu ba ki by boarding badang sa dai ban lum haki kendai teli kijing seo ki bayar rengkat lani ki 9 equal installment ka ban sedang na kijing seo by lut ksan jong bunai no pra arajar arpusau kumta halo organik benta na kaliang ka seng ka penpau ki kijing persajur halo organik kijing temu jong ka sarkar bat ong baka dai tang kijing khnyot ben ya ka plating ka jong ki pat ba Abakran jikilat pathai kubor hadin ke jingwani kendo yo menteri nakaliang presiden jong hito ba don bok dakhar uloong baka seng kana mailat satya ja ka sarkar bakan khnyot ben yu pat ba nag ba pha seo biang ka bai boarding kepala dep ban seo uloong baka seng kana ipor ya ka trat trekam hadu kala potrik jong mentau benai naiwing badla da menteri umla ai halor ni ka benta nakaliang ka seng kan sami syakmat harengkat ki pat ba namar kani kan kata sikat dai ya uduk usung Nakaliang menteri ulapan paru ba unsa khot dekat jinyelang halor kan ni kebenta banyak keren kumno ban pensange ya keban pha siu biang ya ke by boarding jong kipat ba ini nakaliang jong ka senge chai tio sengkne umba phi lagi himen ke ini las hai ka nyotrik na tharwi arajar sang ni la ai kan ka dokas ke kamra jong menteri ba pe ka boarding tementasi lai kendo makmat barhane ke jing kendo nyala pensmo biang ya kani teu hot bu nakalian ju ula biang ya kani ka dorkas ke ula de appreciation meeting tu si ka fast face support dali bar gitu observe pada man pe ini katana te hakane ke jing discussion pengila ya keren ba ngi ong dalai lai ru nakalian ka seng hitu kan pen e betrai ba habedi ben siu biang ka bil minum sya dalai lai bat ni urung yang ada kerja bat ya kan ni u la syai un khot meeting man ya keren ya kan ni ba kumno ngin pensenge ka ban phak siu biang ya ki bat ba dan nakalian jungi ngin keren bitu ba syai ngin hadu kalai potring ai podepi bat lada pimle ai ngin mi surok ngin khot nei bat ba ru bi ban mi namar kam kata ini ndri kata ya bat ba hi badai ba pihak ban siu ya kata ka backlog nado ka sitare april arajar sau ya ketika bisa bapaknya saya kaba pila dep siu kamu pihak pensiu teuni menteri mentaro plus tu saya ini berlong banginnya keren pada kini ada longkat balong ingin happen so yang kalau keren ya kita bersaya ngomong ada misal ini kita ba kinsa kiwana kila aban attack berkandung jingmaru ya gitu ki officer yang ke revenue bersaya gitu ko bin karena kalian juga ai komitmen ngomong dadun kam tan ban mixu suro kan ringin keren dia kan ringin semua Kapung kan ka notification jong ka MPDCL kala kan saya ban tu sitare April ada jarak sau kala la trikam kebamut nadu mutahi kala trikam ndri ka bil kan sedang nadu Desember tingin kalian ko jongi ngimpa ada bau pat ba ban jinge kai ketika bade bensi ki umat baiting ka sarkar nomor ba ya ka hidden agenda ka jong ki lengi la isai nadu bestan ba kajing kwa ka jong ki ban kende ai ki sit ai ru ka bangila de bu don khas la isai kajing kuat ke jongki ban lai ki industrial support insyaallah ya kata ru la sai ba sekoi ru kane ka ya kane ka tarif pertama berasna ka dehi ka ba ai buat nak MPDCL kumbala kubur ngi dum ri bat nak kalian sarkar ni ki kontrol lang bat ki sapha ka MSERC ka kumbuk uang dengi kermen ba barkoi ki kane kan bet kan dia iswar lai po rum kumta to kum nakaliang kaseng ba rangkat ba minuman ya amat ngitor ba hidawa bet ba minum siu dalai ro namar ba
balik insio habangi la insio la da sarkar pa sha ban pensuk pa ba ka ban ba kli ba ban tenne ye ko corporation ai kan ba kli ka sarkar naman maka hisab kan sna kani kan lejin pa ba kan pensuk kambu yo pa ba harjindo dengan kan yang berjuni kumba ni don senda pa ba ni wan ban pensuk ya ka jingnya jumpa tau te na kalian ko jongki ko bangi la ikran kan ya ini kadau ba kadap ram kajing dak ram ko jongki ka batu tangbat tangai ko subsidi rimla banai bangi injin senen du kala de don batu kundai spa san ko pro kala de biara yes kat no kala kan ram dia ngi la bang haba pi thung ni ni ki pan santan ki per ki kala kam dum jinge andri ba ya kadau te bunya tap ni ko brok ki hudan merda ni ngi ni be stan la jong ba kumbang ala on ni stan ke jong ni kan de ya kalai ko ta hadir na ko tu ko artalik ni lada ka sarkar kan dia coba karena kadang juga lah ikut komitmen pada syahid himar insyaallah buat ke sepintip sini ini lu lada ka long ka juga ka bakliat ni sepintip siapa ndai lada ka sarkar ka long an clear ka niru membansi hi ni dia stok wa minum pedang re ketika Christmas gift da ka bansi wi bisa ta ndai ingin yang haganong rem ka babia buat minum ki resmi stai buat ka sarkar hi ke ban bakli ya kata kabil kabaki pa pan siu habo pada ulah siu kadang ruko jing ya keren ba wong ba ya kita ki bang siu pa yang kata ta isong rajing star hendri ya kabaki pada ulah siu mla ada ban hai yang sedien kan ni kamdi ka kum ka juk ka barin ba ni ya ni dei ki semprong ni ya dia drengi ni dei ki breu ni ya markman ya ka ini ka banyikan ni ya keren ka banang nis mat ya ka ba nang nis ka ba mla ai ban